balobi ya sikeye nine Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moment quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabate Mukinda, à Kocha comme tu n'as pas ta chambre été. Na quand on s'est distrait dans notre Mutolingate. Greatness Congo TV, ma gang, ma film, de la réalité, comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Et voilà, cher internet, et bonjour, bonsoir partout dans le monde. Ici, sur vos amis, vous avez Carmen Oudodeskin, la fille et papa, moi, Sinzambe, PC Lengika, na masolon, Kande Zalara. Vous le linga mikolo, ah, si tu n'as pas fana. Mais bon, le laté parce qu'un des abonnés, au Diabanda, au Bila, n'a vraiment bien été, mais l'on a vraiment qui n'a forcé. Pono samsana nga na linga msana nga mingi na banga mutute pe mize nzambe nga juste na lobaka ba vérité. Alors le lobo mona ma mona loba le no lobaka pona mutu moko na zoki ebise parce que nga na linga buzo bate nga ba sesa nga ba jeter pona lobaki on déjà pas business na ben on vend de la jour en ozaki na matanga bon mona ke lo no c'est ba actualité ba misa mboka na biso pe ba otiko bimisa awa faut ça ba analyse ya ba tumsu o total o esimbina o esimbite to loba poto banga te eza musana biso to salaka wana ke mara moko ko pesa mboto na ye moko suprême garçon complet garçon bois noir na habité sur Azara Nigeria tout malien tout guinéen na habité je ne sais pas ce cas ça kanani donc si maman tigo la patronne la mignonne obi ke mikolo wifi nange sili manifeste ça aux sala maramona so to bosa ninga wana ke maman ko pesa ba joyeux Noël na ye moko mon pote privé papa Louis Vuitton elle est kialos lui wana mon pote privé ya Carmen Odia mon pote privé na ke su ko pesa moto na ye moko jouer patron mon papa jouer patron body kiala ba bon guérison na yoka ndenge ezalaka ba bon guérison na yo ndenge ezalaka ka kebele mon papa na lingaka o mingi mbeteke ba bi garçon bilamba bilele soko monika body kiala pembe no moni mama ko mbeteke wa kembala moko pesa mbote na nomi ba bi ba fi o basala suti classe na salon opes to zo cameraman na zelanga non hein zelanga non parce que ah ils ont la poto place o ya sala ba suti ne manzaka ba bi matériel tout ba na poto na ko sabinote soko koti na kata salon o ko non et biso nyonso classe au bloc le cause en Paris mon en Paris tous en juste kaka ah na kinto ça sur Willery face il y a quand le fungula dialogue na quand le fungula kana rayu wana ka soki to mona imeme blo ya wa ba ta peinture rouge na jaune so koti ah wana salon aux ade cité bo solo suki kitoko trésor babi ba tutu bazara dido ba tutu bazara ba sala salon awa Eric liste oyo eza makasi o ba tutu bazala ka be mission wana et voilà na ke pesa mbote so na junior kabanango ko ba joyeux na yo junior kabanango ko ba bon séjour na madame yemo ko titi bola balobi tabu fatu pe na Kinshasa ba bon séjour na bino kaka ndenge ezala kana ba makambo ngo ba joyeux na batutu ba Carmen Odia Fabrice le fungula j'étais sali kaka ndenge peso zawana vient nga moko Serge Pandou j'étais sali ya Willy Musheni ko da mboka tolomo ah ya Willy et tout le monde kaka ndenge zalaka bon ce jour na yo moko trésor ya ba trésor ya ba banana mon trésor ya ba nzamba za mala mon junior bongo union européen mon papa mon yaya de moi merci pour tout notre sala pour Carmen Noël moi sa fiston maman Andrea kuna na Belgique na peso mbote parti so shungu ya ba shungule e bisakela nga on sulu zolo na Mike la richesse na linga kabango ya trop pamela moment sa boss kali mana Dubai na lela bino est trop ba joyeux Noël na ba tout ba linga Carmen Odia et voilà na juste à pour nous expliquer bami bali ya poto voilà ndena aboy magina non makasti me makasa ko loba pona za mto ko loba na ili no juste bata poto mi bala poto ah mi bala poto no linga na tuna bino eloko mona mi bala poto bobula non ndeni na ebisaka bino nga Carmen Odia na fonction na abo na lenga mi bala poto te comprendre mo bal mo rapoto to kalba ki o atinda kanga ba voyage ndaki na ba voyage na mona kate ce qu'on a lenga ba sana bino te bozo ba mboa na bino wana na ba goûter laisser na bino na ba belle perdi na bozo kana ngate na bisa ko no zongelo Blaise na za muninga na yote Blaise no beno no ke no tina su komo ndo yo fingi mama nanga mama botanga na pasa kolisanga na pasa ku fasimanzela ke ndo le isenga ngono finga mama na ote tala garçon ya PD yo PD te Blaise oza PD yo mtolo baloko moi si likona ngosa malili ata baba basa malili bongo te tala garçon amona baninga nini so bakenda pota lelela mama bango bateka ma 2000 po na bango batinda poto lo mama mnako mo futi la teka mafuta kuna na boya ko simba mère na yo beaucoup de respect yoko yo simbi mère na ngaza sa mabele on a la chaque jour
non simba yo ouais loko et l'autre yo lataka yo so kota maison Louis Vuitton yo koti pe maison Louis Vuitton pe bo sombi pe lamba pe laisse-moi porte privée papa Louis Vuitton original respect elle kialos o kota te ba bioté ngana yo tozaka bata bazara na ba HMD na lati bona ba Nike toke na likolo nga tiki sikoyo yo so bimisela nga pantalon to disco et mo boya 1500 €. Oso bimisango jamais oso bimisango te waka na ba pantalon no mo la taka ya bazara ya ba HM mais nga no yebiso no kebisa yo nga na mo so saka na te blaze nga na ba goûter les sauté bino bozwaka ana ba poto na yena ba kinsasa abo selo makam basi na poto basala bino ni bozala ka ba divorcer bokabola kabola mususu kuna lo barake tozala li système toza yaza na chambre na nga pina na chambre na ngola bozala ba lokuta be poani mi bala poto bozala lokuta be poani na tuna bidono bozala lokuta bo epona nini mi bala poto doka ka kokosa bato merci na papi tele kuna na Canada ya yo kisiso soni ko bala masa nanga moko de bora bon moni ke mobile so ça aventurer te na poto ba aventurer sur 100% boza 85 ba aventurer donc ko sabino te po bo banani musa na bino kaka ba pel vidéo po mona kanini mais bo benga ka ba famille na bino bo benga ka basi na bino bo benga ka bato bo sakana bomba la pe vidéo nga muta ko sakana nga azate po internet on na kotongo bo memanga voyage eta morote ni ko lango no banga mutu te oh il y a $300 il y a 300 yo pesa yo di coup au mona vidéo ngala ke aussi ndolo vidéo na Carmen o da kanne na bo mo sinzambo ali boma toni ponga su vidéo na ngebi mino wangani na wangani tani na ba tatouage ça référence nzovo tamu tout cas ça te o Carmen bo lokuta boego so ba bandika kotala mba moko esanga oza poso bomanga to din o bomanga nga yebi yo tala fazer ko fana na Paris na 4 Liège na France ngoloba yo fana na bolie kuna na suka pesa bato bamboka yo fana wa yebi sanga place ovanda ko to ba jomo dongo ba vanda to vanda ko ba place ba trésor bomba vanda ka to ba rechine lunga to Hervé ba mana garçon complet to mo jomo dongo ki casse pa yo zanan yo to vanda ba place ndako mo bi ko so tele studio atanda kuna ngele kinda kuna kitoko o mona ndako na ngole lati obi odo sanda kuna lo kwanda ko vuma lo kwanda ba poto bweneni na video lela mais ndako na yo tala garçon ba pese na poto yo ba pese mana ka sanda kuno yo PD wa PD yo mobali te nga basakana na ngato moni nazo bonana kanda po fingina nga mama na nga blaze yo mwana commune ya kimbatse ke yo likono ndo za uta mwana kimbatse ko yo vana na limete pardon limete spele mboko ski yo za mwa lembe yo mwana lembe te yo mwana kimbatse ke kuno ko tuma yanze ko tabatu mama bina o kama wateka lopango po batinda opoto lo mama bina ko mufuteli likono ngo o teka na wenzi oya ya musée wana yo ali boma sungana ba famille no tita bande ko ndo baza yo ali na pesa ki o devoir on devoir na pesa ki o so za ba vidéo nanga ate sexy mte ataka ba porting nanga ka boaka mais nga na téléphone nanga o so na biso so benga ba mo ba senga ba pardon pona na nango na chomba so meki na lancer po zanelo ko sanga te parce que zelo te na pesa ki o devoir o banzo tini bato babe ngati na ebisi camarade no Patrick na koyoka te Patrick Mwamba taka la tenko camarade no Patrick Mwamba ça veut dire que bato ba yebi yo mala mo bebi ke za yo Patrick Mwamba no yoka te moni bless nenga finga ki mama nanga no yoka te ngana mo so sakana te todo ba masa nga ba nikasi mbungu fe ko kala no so yebi so ngana mo so sakana te ngana pe mo so copte ngana courageuse na vie ka luka fina ngana te kaka na mona bonne vie te na luka vina ngana sala bien on a so mukina fina nga yango ko kanga soki na zangi na kozana batu na ngai même mbetse ka yebi garçon te ka bilamba ba bi garçon complet mbetse ke nenga za wana muta body ki ayebi so na zangi no benga body ki ala na isi mbetse ke no kokate no benga body ki ala so na kokite no benga mo pote privé ya ngamoko papa Louis Vuitton el kialos ngana na bato na benga yuli machine na benga jino ka banango koshi bon ba partenaire nanga botika ngate donc ça ki ndumba te pona $100 $200 no sango te likona na monite blaze likona na monite oh yo do tindela mutu kola bilamba fofo bata 30 kg to 20 kg yo tala mutu akota zara yiba bilamba yo so kota maison ma disco tu vois mona na pantalon mona mona bato mususu bata dos ben nzamba bilele Hervé Mwanza garçon de luxe Hervé Bamana, garçon de luxe. Nda lataka. Yo ali boma.
ngaba sesa ngaba jeté ndena ka internet soko mani bino no so mi bala poto na banga bino te bo ba aventurier o me bona baba sina mna banda kuti so moi ça mal dike so bolinga na otika po moi c'est to linga o linga mbani o respecter mbani na makamnyoso bino bo baka basa poto basa ba impoli bongo biso basa kini nde biso to sa ba respect bo alo coûter o na sina bayeye o baye na sens ni bino bo baya ka basi ngana na kutana mutapoto tanzima kaza mo sina ndako set bona batu na bino bosa ngoni ba muwa na bino ona basimba ba $1000 te ba 2000 te ba 3000 te ba 4000 te ba 5000 te nde bozwa bango ngabo kozwa ngate voiture na tambo na mbongo ate bete mkina sima na kina ba voyage ba kina mpe na mbongo mkite wali boma ndo zana yomo kuno mona ngabo olenga nga olikona boya likona boya na ngako tinda no video ndo ngoko comme problème na pesa ki o devoir otala ke miso ba ya de beni olela ki otindi batu ba benganga no yokate na mona numéro mama bina lobi ki amamba on se présenter ngani mama na ebe ki on mama bino ko ba voir na te po mama bino pe da koli o alo kuta na olelisa o pesa mama nga senyo amande na mo bola teti mo bola na ngeza na bato nga na cité ba kombo na boni ba idanga o comprendre bato na tangi ba kombo na ba o pesa kombe po sa ngani ezawa ata so boy na ordinateur ba bilo oneza na téléphone so bon ordinateur o boy na téléphone na ordinateur ça na zana ko ça archive elle ko ba to ba publier ba mi taka la toujours na internet na ba YouTube so betka kombo ba ba bimi nenga pe na bilo no na pesa ki o devoir Blaise yo ko finga mama botinga oyi mama nanga oja ba munanga mari mama nanga tikanga na pasi tile ona lela rae yo ke ko finga na mama liko mamba buzoba yo place ofa na no esa place na hote ofa na ba ninga bo sangsa mbongo oyo sela nga bakini bo sangsa mbongo d'avance ko ba signaler na $200 mo zo $100 mo pa camarade no mususu san ozo ba camarade bo pesa ba fuite no ya odefa mais yo sela ntumine no zelote yo na mbongo yo bata mbongo ena bato ba na mbongo ba botami na mbongo ba ko na mbongo ba kufa na mbongo ko famille ki alosi famille ki ala ba bongo ba botami na mbongo ba la mkana mbongo ba kufa na mbongo ba garçon ba sola bien social yo no kimbate ki likono ngoko so mona lemba na poto pepe so mona laksa o laksa penda to laksa ka bo fanda kana bato lokalo bana kata marki na maki kuna ndebo sanga na lokalo bana kata boke maki lokalo bato basala na babenga ni ah pardon teno filante na ba université na ba homme bosa on va na lokalo na ba homme so kama kelele suba solo la okena libana mutuko po kumba na za mutuka no ti Blaise tala garçon PD yo garçon za na nduta garçon nduta siko parola ni garçon nduta yo Blaise garçon nduta Blaise parola ni no mo ngabo kutanga mo sina zabona na nduta tena nzoto nanga yo wali boma choke ke yo kati 4 pa deta kan deta no fingo po amukama te zalate nga mukama te pa nangeza te nga mkamate na webisa yo na pesi yo lisusu devoir so zala te tuka kelibela ngate mkie publier ngo esati o lelo singa ba pardon poni o tina to bien poni no yamba mutute no yoka mutute o moni place o fingi wana place so za na Kinshasa o ngaka ngisanga me so ka ngisanga na obima no la prison te ngala Kinshasa na ko la jamais la prison no la te pona mona kine be na poto sa nyoso pe be na poto mais les personnes qui na kin mamna na salon na vie na yo na ebito ngo ina ba fiance kin muso na bino ko saka na ba fia kin bona bato no bosaka na bango bato bazana ba manke ba $50 ba $100 ponga 150 le na bato na tangi bino bakumba bato o no benga bango direct ba pianga samba sima limto alibeli po wana bas na bango basa ba engager ba sala ka ba bêtise wana te yo ka sanduta pour na mafuta ni na tuno jimso pour la mafuta ni otangi na ngaso fe te piso fe ni mafuta bata pembe na tuno yo za mundo ke bato oko pour la mafuta bata pembe ndeni oh no tala garso alinga sima mutu mbosa so betaka li solo o ngani za pona ko mo seleng fo sima pede biso nzamba sala biso mwana mwasi tout rapport sexuel les cas de liboso les cas la simate eleng nango za liboso na simate so tant yo obligé sima c'est qu'on a maman des yo maman mi merci anta la reine merci le ko ba garçon tout yakini ba ko ba pede ba garçon tout suna ko longola ko no longola 10 pono banga na ngabino te wala bino pe biloko te usa loko te Blaise usa pede na makambo sala na ndoloba mama mbele mboso fande sika bokengi maboko siko solo bolia manzaka pede okeno ko yiba iPhone banga ba refoulé o tama na bimiso yebiango ono yiba iPhone likono ngo defa kam oyiba camarade no $1000 yo oyiba camarade na yo $1000 Blaise oyiba camarade na yo fanfan
ngai Carmen odom na ebisio fan fo moni $1000 ne bunga ka jour bokenda ka Paris o bandole la mutayi bango Blaise bembe na yo no fingo tina no le moto mi kolonga na ndovando lokana be mission e bembe no fa mutayi ba $1000 na yo eza Blaise tela garçon ebiso la parfum to ba parfum mo boyala baka no to so ba Zara za parfum te za ba talisa o meso to to poto ba bilo ba lokotela ba to ba pesa mo ba parfum Nganzambe bino boy ba parfum OK mo bala za déjà kuna musika o kada so parfum ni pesa vanjana ba parfum ni o la sangana aya biloko ba hero baboka ngona bana ba poto kuna mutu nyonso so azana ngo beso ni ba tekini ba boto mele ba pesa kini o ba mele ba pesa kini ngole sangana tina nini Blaise na mona le lamba kitoko te o ta noka ba HM bazara o ta rapeka tiki si tango sombara ba bilamba nyonso tona to latibu yo ebisanga na peso de voir tindela ba photo o yo sala ba OK vendre Louis Vuitton to OK la maison discorrect OK so melo ebisanga na mona te bon nota 5 personnes ils sont 4 personnes normalement ba couple mi balé comment possible bien bozaka so bo solo la bon vendre ka loka bande ona ba sine ba vandi boy bino be bo ba mi bali en sens bon vendre bo solo ni téléphone mo so ba bengi boy kamana na yambi PD tala PD yo tamu yiba poto oyo banga bakango ke no yiba susa iPhone 11 ozwango banga bakango ba reflo ba banga ba reflo ebiti oyebi ndo bandole ne nga ba reflo ngoko sanga mama o monde ozana na problème bo sérieux batu ba nzonga no yiba ka téléphone iPhone 11 tala onde no bimisolo makamo iPhone 11 yo Blaise tala graso so solo baba so e Mathieu Kitia yo neso c'est que na pembe no ngosa mabeko leka fanatique yo fanatique na 0 fanatique au moins 0 yo lelaka na mona raté bana poto mibali bo lingisa nga makambo na loba na kanda parce que pour nini ba mibali na bino poto ba ko ça ba aventure so ba ça isaka eza po ba masa na biso o ba na ba kini ba sa ba goûter laisser bazaka ka boye ba moni mutuma uti poto ba olenga et puis na mutuma uti libandi bo tata ba mukolo ya Hollande uti libandi take place ke vanda na bandali aventure msuye wana na bandali yo kasa yo zwa masa na ngana okozwa ite okefa na bandali pesa ngona kote ma kelele ma etonda ne so dinda yo dit qu'on va na Londres pardon Hollande o pesa rapé o le mettre o ba masomo we bien na mbongo yo ko fa na te ba pour le monde ezana ba rotane zana ba hotel bele ba surutani bloque bele za ba grand hôtel o ke fa te point o ke ba na bandali place ngunge soka ne so ke ko kufa ba bandali bo limbisanga na lingala nga bandali mais non loba pour un vrai dit ka vraiment muto azana mbongo ba bandali pe bani na bien zana ngo mba place wana yo komi na mona ngati Blaise no ende de lo mona za bona na poso boka batu na ende pono expliquer yo nga basakana na nga na vite nga na za ndumba te tuna arsi de Paris papa batala mama na glad gwegwe mun ba vina nga na yebisa tuna bombo yebisa yo ki Carmen Odia ba yebisa ba yebisa mona na jamais ba yebiso na beta tolo pa mato mona na loba boy na saka trop sur nga parce que na mi yebi na saka trop sur na na wel mo poto leng sanga zate asa na été et en plus bato bino bokabela wana bambongo wana muto somba immeuble ate muto ana kaka $5,000 ate likona ngo obike na mona te pona ni so bana basa na poto bongsa na basa na poto bino de mona ko passer rapport station na kata téléphone mona ngo gu eza ka kute ya buzoba eza vraiment buzoba mo bale bonga bose sika moko to bo solo la bo kanga me sika moko sentiment wana surtout c'est na muto yo lingaka oza toujours mouillé tina suka na posa muto na kuto linga takete so ya musika musana nini boza basi na mina pototi bovana na bango bia bino boboya bo ba basa poto ba impoli basa poto basala ka mukamata ko benga police bakanga bino basa onti ba benga appeler la police na baza bon matin parce que mona makambo bino bosala botika ka bango kuna ba ko bala awa bomo ka so to bali aba photo comme ko bima basa ka poto sande ona biso pe art ba ya pe aba simanzela pe bakenda kuna ti et comme problème nini ngana lo baso muta bali fille poto et pardon garçon poto c'est que elo kanza ki defend nzambe dai beke un jour abala mutu mo bazana poto même aventure azali ebele même ba masa na biso nde ba bali wana de bora bwanga na jolisia yo kasi batapoto balinga bango te batapoto be balinga bango ba sorti nyoso mais nzambe la sema wana ba ba tuté batu na mino bango wana jolisia félicitations ma chérie magena yeki feti dans ndobela na mbulu na mbula de pebeta ki ma chérie nzamba pambola bino bobo tabane belé bo kene toujours liboso na masa na nga de bora bwanga papi tele ba bi mona Canada solo merci longo biso sonyo voilà moni ke mibali bango na ba na compte ya batu oyo baza bien na poto basa na mona basa donc même basa na basa divorce fa na nenga solo ba balani mais ya bino saka problème kaki basa te basa ben poli to botaka bana to kabwana ba mususu basa supe wapi na kino so banga na ndo tika na classe wali bomé yo kino so banga ko kino tika na classe musalo ngoli ko longo ezani juju ngadu
opesi langa no songa mama one na oloba juste na oloba mabe boye bisanga no ba ser na nga tubo na poto boze bele ba masa na bwana bangola kuna je suis prêt na vanessa na makoso ive makoso bolo ba no pamela mo mosa boss kadima na Dubai bo expliquer nga no mi bala poto za ka problème nini nga na ibisi bino nga bokozwa ka nga te moni ba jeune na bino wana bozo na bino nga te bo ba escroc ba se bele en fait ba tozo comprendre était pour ni Carmen azo tomboka boye ndena za boso na bike na ko victime te na mama bata poto se ke na lokuta si comme on peut pas masser tous en abango ba ko ya ka vite ma kambe mais balonga ya poto ngasko te mana ko ela ngomba la moko na linga sous deuxième tour de na linga ka sous deuxième tour de pour na ko éviter ba problème mama ngana linga na samba na mo pona sana na sanga pe na o vivre na mba na nga nyoso so na mona na benga na mona yi mo bala mutu za ka pasi tant yo sa besoin mona yi au sato sana mba ne e do bata mama mi antalobi mama couvre feu esali basa ndako ne balongi ba kolo mi bende balakisi ka batu ke momo eza ya biso po bato ba yiba mi bala batu na moment o sambwe na bino to bala poto ba pele ba couvre feu ba pele na confinement bo sambwe mais ce que je mba no mo bozala wana bo bozala we ke mkolo mobali bo vanda bo beta ma solo chéri bo ma bele appelle vidéo ba sentiment mo elokuta sentiment mo ya fara ndeko langa mobile blaze o se ko za muto sala makamo sentiment mo ya fara tonga no sime po simba ngai makamo nyo sa to contact kana ekota na kati epese lengi video pour nini yebisa nga video be muto ko bando ko sabino akosa siminzela pe azipo yo buleka bwa ki okisa tuma na yo kini lode ngati nga baloko na ko sango parce que le sentiment ngali ngana fa ina mbai nanga to bai no masolo masoma to ba no masolo ba sentiment na dezalaga après to banyima kambo ya téléphone na ko kala ngata mukamate ya téléphone na ko kata amukamate amukanga photo amtinda aya no sango te blaze ezala mbala suka tala mona makango mama bino okosa ki wana papa bino te père bato fana na poto ça ce qu'on a bête loko pola la no pongite papa wana saka na poto saka papa na ote papa saka na poto wana wali banzi boyo saka ngo shwa ozala detenti jaune habite solo jaune pembe yo blaze tina lobi bato ba comprendre que na loba na yo non pesa ka respect na ko ba famille na yo papa saka na poto sa papa na ote blaze asaka papa na ote yo ko sa papa bino ndeni papa bino kuna na bibo so te papa bino kala mawa yo ke ko yibi papa bato blaze o wanga na papa na oza modi ngai na wanga na mama na ngate tina suka na salaka na mama na ngaboy atutu ba no mbona bakasa ko babotanga kanga mo meneza na bayaya mama na ngana wanga ne poani no wanga yusko wanga na papa aboti yo wa biso ba super mane pesa pa mama bino yo wanga niye o konti ma papa mo boza na Paris kuna parce que pour ya sa père mo bozo oh papa oboni ba adopter de blaze yo adopter yo tala garçon la ta boxer a pembete ozaka na boxer a mwindu na ba te soki boxer na ya HM no bandela ngo ka cherche ko eloko mwindu ba classe ba la tango chaque jour bon ba salité ce que so na zolo c'est que blaze ça ma trop li ko na ko la souble a produit blaze nenzimite na ba solala na bango vuma so ba ko solo ngande nini nenzimite taka jumso na ton na biblia si to peso muto ya botinga nga parfum Dior sauvage obaya oh Dieu c'est trop cher yo saka na bazara na parfum na bazara na ba sorti nyonso yo oko yiba po yiba kati oyiba kama no $1000 kama na tela misu nzona yonde moyibi na $1000 no yiba ngo tinela ka $100 otinela ka $100 3 fois na vie depuis na yiba no yibi so $300 3 fois na vie na calculer ba mbongo na yo na be combien d'années na linga ko te papa so na linga ko ngoma ba bila moreta la bolingo ezaka na ba preuve on comprend que mutu alingo l'amour n'existe pas bolingo la sama juste na ba preuve ndi o comprendre que mutu oyo alingi yo ndi o comprendre que mutu alingi yo o comprendre que nga alinga kote no lingo la sans ni wana go mbali na ngate yo no za fan na nga po ba no ko luka nga o ba no za na besoin na nga nesa bino moni ba garçon tout boza na poto wana bolim sa na bato na yebe excuse vraiment pour no loba nga o de bozo na lini na bino te bo fa na ba bas na bino na ba mama ba na bino o bo bota na bango po basi wana pe basaka na Kinshasa baso makona bango basa nini bakenda kuna bilo ko basa pote ben poli ba koma ko mimona soki ba moni amukamate blaze que ça soit la dernière fois d'accord ko benga kanga susu te ko tinda bato benga ngate o mo so tinda bato benga ngai na ko zo su téléphone nga na ko bimisa na ko démarrer yo ndengo senga nga ba pardon o sa voice mo ka calamité na numéro camarade mo na poto awat na tsango ka sikoyo ndo senga ba pardon nga so na ko so ko futa nga kombe pona longola biloko eso ni na finga kyoni yebisa mam na finga kyo tino kosa e mam na finga kyo esa mbala suka
au moins peut la bloquer camarade noana pona mona ba bêtise na ote pona kama kambu na ote eza na mbala suka ngana moso sakana ate ngana moso sakana na ete ngami bate la vina moni ngalelo ni la tamona vina na boya ko kende zigzag po lelo sona ko la mbeto hôpital muto simbila nga po azate o abwekela nga mona na viva nga mota tanga moko mama la seule unique et ça quand ngamoko muto songa tambo na vina nga ndinga obanga na banga ka vi makasi na préférate na sans idée de la tena olala soki nzala na osana bato bo benga nga ya mkie bo pesa nga blaise eza na mbala suka nga na goûter le c'était nga na belle perdite nga na moso sakana te ko boulette ke tamso so moninga na ba tatouage bo moninga ba perso bi ovo ke na sakana te eza eza loko nga na linga na vina muto pesa nga sa te kandi na zala bo et puis combien de personnes balinganga et bah on va l'équipe dans la art na zeti ko tata to jamais to percer ngolo baté que fio azama beto malamu bato kutu bazaka mamelo jipe dans cette likozo on est bana mabe koleka ya bana mabe bobula kate so bato basaso pe nini bato yeko saki nduma na loko saki nduma na internet te déjà au dans nzambe sa pambola na mataka ba vio na ndenge nga mutuka na simba ngope na 2014 na lenga ka mutu moko te nyoso bato osanga le longa sala ngo ya tongo ya la onga na komo concentrer vinanga na sano kina na kina ko botela poto pona linga poto mingi mika sa di sa tabita ka de linga na lela ya trop le tisa la ya lela les partenaires kuna babi mikolo ko fe kangi mika za di masala nga moko na tasha mayundo pesa sa ona mayundo ya nena mayundo na lela bino ya trop melika bula na linga kabino vraiment ya trop petit na ngai shekina ma fille privée pardon ma fille chérie Lise ma fille chérie oyembi kitoko na ebisa ko ni no mondo oyembi ba peso ba bravo merci beaucoup na tete ndai ma boko mbaki balobi jour wana na bimena $300 balobi bossa saka moko tete ndai babi mutambo ba yeba ka na bezele taba immeuble zo tongama tete ndai ma boko bonk motema ma Rachel Fouda merci beaucoup merci bana bon entier ndé bomoni na ekolo ba boyebi ke oyo lobaka juste ba vérité ngala finga to sona comme ko démarrer blezo pour bêtiser leki tu vois ngala lingana ba bêtise te ke ba blog mo benga na sama te bo limbi sa fama bana poto msu ya mibali na ba meto ba to ngana loba ba conscience na bango eyebi ya osesa bana ba aventure na kata Kinshasa awa ngana na posa mtasa sa aventure te d'accord na posa mtasa sa aventure te vinanga na tambo na malem na bi que un jour nzamba sunga po ngana ba dan nzamba sunga nga kola bote ngana souffrir na vie ba masa na bana ba poto na ba yebi nga be ba masa na tanga na bango ba yebi ba masa na tuba grâce ma wete ba miss kiala ba masa na tanga na ba za belé joli kuba nana makabati tellement besoin de temps ba komona bango awa to koma si lobby bebi ngande na fonctionnera na ka complexité na landa mutu moko te merci na batunyo so balanzi Carmen et Odia na mokwalelo to za awa lundi ba bon séjour na bino ba joyeux Noël na bino na ki ka juste pona ke bisa garçon wana ngana mu process nga ba aventure to sa mu process nga ba jete pona na mutu ko lengisa nga za te biso tuna lo baka ngopene na zabu na pema mutu te alors na batu tout mutu aleki nga pa za te parce que toto ke ndo lala biso toto ke no senga nzambe a protéger to seko leki nga le lokote c'est que le kinga ne logote biso tout avolala to fuka manzambe limsa to masu ça me protéger nga lobina lamuka ça veut dire c'est que le kinga te ce que le kinga olingo senga nzambe ta protéger alors le kinga te biso tout ozandenge moko bana potu na linga kabino ya trop na kika ka juste pour sala analyse ya ba makambo pezo le kana mambo ya misana biso nde ba bimisi ka ndenge zala ku chapeau ne riti watana be goga la pulunga koza nosa toto ya tembe papa na tata papa na breaking papa na ketcha balobi fait moi que tout ro générique et aussi dadi wera voilà vous mettre aussi okanisi papa na yo par rapport kaka ndenge zala na makambango fali pour pas dadi ngana olela nzembo na ye oboyembi na baimbi on nani Dadou vraie chanson merci Dadi Kerla et pour petit papa la c'est musa kitoko ya mimi sikiva maman présidente wabi mami wana yanga moko en tout cas tous ça total babi peut faire rigoler bimi sino lokolo mais lokolo pe qui na les bless créatel félicitations lobi na yo photo ça ma solo en tout cas au bois qui vraiment lokolo na kande zala par rapport ba nzambe na blessé na ngamu tuté pour ça que oh so bato na blessé bo limsa na zana poso ko lo bateke bo limbisanga pona zo banga mutu te na lobby o esa vérité parce que la lingi buzo baté na vinanga tala noela nga vana na mobile na fixe to maman Andrea ba vana poser tala ser nga pa melambo mobasa boss kadi mana Dubai ba vana mwasi nayi ba ko sa ba bêtise te baza mibali suba sa ba bêtise za la me ba protéger bas na bango ndao bino ka bata poto to ka bona distance ba pesa nga 100 mètres ba pesa na 100 mètres wani yango basa ngo bazaka ba folle pa pasa la bino mabe non basa ba to monter basa benete be Wote mbango tete nangaye mote meze benete o ezo monsu nezo kakape pota eza motema baza batu mote meze benete eza monsu nezo kakape pota oh baza na babi basilo kwa bisoti nini ngo bolanda biso na kinza totanga miel te
biso tout to régler ma client ya rouge mutu tanga bien la zate boya kana ba escroquerie na mino moyene c'est bani ya ba polo ba t-shirt na yebi ba garçon tout ya kin e ba garçon porte na pesa no devoir mutu oyo atindela ka mwasi na ye $10,000 to $5,000 chaque fin de mois asa la ngem misal bandola ça bazate boaka ba 100 ba 50 ba 300 suka na ko so tam to 500 soki bo mo vanke bo likango e ba nyoki na ndenga solo ba $20 tukina ba chance to mona na bana boko tina $20 $30 c'est ça lo fingi ngati ah wana funa senga ba partenaire na ba na kini ba tina ngona ba tigokage e abuzoba sikongana ba lina bozo ngate nga bozo ngate fa vous fungola ba tona tout ba bozo ngate merci beaucoup merci à Willy Moucheni déjà dans ça ya ko sepela vraiment ba bon guérison mon papa bodi kiala ba bon guérison na yo na ngaka tobela papa oyebiselanga mon vie na nga na bi liboso caméra na za Carmen Odiati na za Lion en dehors caméra ndé na sima caméra ndi na za Carmen Odiati la fille papa moi Nzambe pesele awa na za Lion ya ko sara na ko ya Willy Moucheni binga bien na za vraiment Lion na sala linga buzo ba te groupe kiss vie la ngamboko kala minte bazo yana mon vieux de moi même ya Willy Moucheni ko da mboka ba ko ngisa kaka ndinge za la wana vite fait na kina nka ko pesa mboti na banyo so balinganga masa nga Christiane Mudimbi ya leki abatu ya sorte Mudimbi madame afutela kate madame asenga kate madame tambola kate komi tambla Patricia Sungu ya ngamoko ma copine préférée na lela ya trop Gisèle était mon nono bébé ngonde na ninga kabino onya rosa mama rosa sans mascara kaka ndenge za la wana suprême garçon complet balobi yo na ebité tete ko si bana circuit na zona vite fait fono hein ibino bobika mamonde za la tete ko si ba ko na lela ya trop. Eve Malo, je t'aime beaucoup. Banana mona trésor ya banzamba za malamu la maman na peso ba gros bisous pas tout balinga Carmen et Odianga pe na lela bino vraiment Israël et Simba Nzambe kutu yo yebika vena nga telinkoyi prêtre mon vieux de moi même était prêtre babi kuna na États-Unis Junior Massango zo beta fo Junior Massango beta fo o tretanga ndeto linga kangate nzoka olela nonga o beta fo presse yawe kuna na États-Unis mutu aleki azate balobi garçon moko complet balobi garçon moko play yo le kanga bango tu na États-Unis mutu aleki azate presse yawe je te sali pas tout bolana ka Carmen Odiati la fille papa moi Nzambe na zongele bino na banda ko bela ngayo yo na sala analyse Blaise na kebisio ko mekalisu te so ko mekika ba na bakanda décembre o moni moment na ka moment moko ya mabeza décembre na janvier pour moment nga kufa na janvier na décembre so ko mi ko bunda mana akomo bunda mana la liwa so yo ozokisanga pota mo bonando fingo chaque jour moi chaque émission na no ka ko fingo po vi wana otika ngo po mama na nga aluka mama na na bino ko sima mama na ote donc simba maman na ote passer na nga tout bolinga ka ngai ba frère na nga Anel ka ba faso za kini on a lobby et ça juste ka vérité na finité na lobby pour epesa ka nga toujours kana ko sa ba bêtise pour nani to ça basi faut beaucoup de respect par rapport à maman ndenge zalaka pour pesa biso pe valeur ni ko sa to vanda a to bandumba non to bandumba te tout ça msana nga tata mama yango za msana nga na za ndumba te na internet pour no sa ki ndumba te comprendre juste kaka que to ça msana biso mutasala ki ndumba awa azate to yo ko sala musala awa na kati internet et alors parce que ça bat ba jeunesse nga ça nga ba jeter merci beaucoup na batutu bolinga nga ba jeune na bino bose bina biso no tanga ba komba to komati lobi jeune na batutu balinga nga ba madame ba jouer patron ba bi cédé ki ba kambo jouer patron jouer Noël na yo Dieu merci beaucoup ya Marlène était ça jouer Noël na yo e ba lobi chancel demi die ba bi nga moko ya mososo vie na nga ya mososo mettez mososo ce qui te me botuna onya rosa mama rosa sans mascara Jonathan Bolingi ba bi jouer patron bi Diogo moi solo la bien Nicolo Nyenze ya Nico Nyenze lizo Nyenze kakachu lizo Nyenze na pesi mino so ba mbote ba tout bolinganga en tout cas bose bien ko mano boka bino boka borate po ba lo ba pe libanga mbongo non boka biboka borate merci beaucoup na sana o bayambinga kitoko bino moka bo monde na zabu na sala toujours awa sukika awa merci na bodi kera mon papa social ba bon guérison merci beaucoup na yemoko na bina bandaka na ye na sukisa na ye merci beaucoup à mon pote privé papa Louis Vuitton original El Kialos ba bon séjour na ozana na kitasa tozana ba bi garçon complet yo la ta vu Louis Vuitton yo la ta Louis Vuitton te fotuna. Et merci, voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Bisous. Bye.